Hakajan miat juga arpusan tarik yoyong arhaja arpusan kalau don ke jingja accident ha IGP point ha persyak ke State Central Library ha ke Kawei ke Scooty ke badon yo registration number ML not san V prakandai saupra kalau lej ban Tynrah yo Dr. Aman war kat bau dang Ïaid lenti na ketika surok. Hakani ke jingja u Dr. Aman war ulo mensau haki benta ke clear pada ke jingwan poi kroi ki pulet penyait kali la penkit no yo mar sa civil hospital Shillong bad yo bat Tynrah ru la ra sa ketika hospital ban le ya ke medical check up. He was the one who hit me. How did he hit me? How did he hit me? Sorry, okay, I got you. No. How did he hit me? Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.